ako moram da biram jedan dezert do kraja života, to je definitivno ova keks torta. Hajde da je napravimo. Prvo nam treba menaž čokolada. Iseckamo je na sitno, a u manju posudu sipamo gustin, kakao prah, šećer u prahu, vanilin šećer, malo kafe i prstohvat soli. Promešamo i sjedinimo. Sada nam treba liter mleka u koje sipamo naš miks. Kratko izmutimo i ide na srednju vatru. Mešamo dok se smesa ne zagreje i ne postane gusta. Sada ubacimo našu čokoladu i mešamo dok se ne istopi. Za kraj dodamo malo putera, još malo promešamo dok se sve ne sjedini. Sklonimo sa vatre i kašikom nanesemo prvi sloj pudinga. Vreme je za peti bear keks. Naslažemo ga preko pudinga i ponavljamo slojeve dok ne potrošimo sve sastojke. Zatvorimo i ide na hlađenje. Za glazuru su nam potrebni menaž čokodogmići koje prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom i posle 3 minuta mešamo dok ne dobijemo svilenu teksturu. Došlo je vreme da prelijemo glazuru preko ohlađenog kolača i kratko ohladimo.